بسم الله الرحمن الرحيم. نسيها قبابدو ورا صلاة تراويح صلاة شوفي كما بيكمو باين كينيا نصلاة نسي قرينس إماما قرينس رمضان كيسا إمام رمضان كيسا في صلاة كيسا حقيقة برد إرادة قرآن ربي دا كان فيكسفني أوفني سلاكفني أما اللي سلاكف مارا والله قرآن ربي بريف فمي انتجالمو قبل قرآن ربي سرد انتجالمو قبل مالك جناني ونني سني دامو تقفى الرجل يا أبليوان كي ورد قرآن تنسال جدا قرآن ربي وعلما تقفى يو إمام ما قباتن مزيد تقرأت إمام ما لازم وقا قوتو يو قباتني أكا قرآنني بحديثني جرورت قفى صلاة جسا ما نف قرآن ختمو نمنين أججو كورين أججو أبدا من لندام قال الجناني قرآن جلن ديما كوري جلن ديما سني قاله أكا قرآني itti ayyittii yoo salaachistu siin jedhan dhiisi qura'aana rabbiitii walin dhabin ilma namaatii jecha lammaffaa yoo immoo imaamummaa harkaa kan qabaatu taate ajajaan kee kan fudhatamu yoo taate bakka aangoo wayiitti qabdu yoo taate akka rabbiin itti nu ajaji akka qura'aanni nurraa barbaadu sanatti nama barsiisa قرآن لازمة رمضان كيس فيتون دركما متي توك قرآن ختمون دركما متي صلاة الأبيد أنجد لكن قرآني هنگا صلاة جبت سنة اتين أبتة تدبرا قد للالتة اتين ربي كي قلبين كي أكن قرآن كان أنجيد أك ربي كي تي والتريهات أك أمانيس اتين حتى هنگا قرآن كان قد للالتة بوچ ofii bo'uu dhabdullee namni sujuubaa qur'aana sana gadi lallaalee bo'u tokko ta'uu qaba malee qur'aana rabbiidha akka nama shi'irii qara'uutti oofnee barakaa keessaa gochuun kuni wallahi osoo dhaabbatee bareeda maaliif kana wannin jedhuufi rabbiin isin haa fidu haramatti namni salaate harama lamaanitti qur'aanni isaanii suuta salaachisan tadabburaan harfiin tokko waliin dabarfatu harfiin tokko osoo waliin dabarfatin akkasitti qara'an isinii galee baay'ee argineerru sa'aatii lama kan dhaabbatu jira qur'aan rabbi suuta qara'e laakiin jama'aan isaa baay'ee wallahi qur'aana rabbii dhuguma sanaan akka rabbiin nu ajaji sanatti osoo qaraane namni sin hifatu isinii galee hin hafetamu inumaahu qur'aana fiiksifamee qara'amu kana isa kana namni hifataayyuu maaliif jennaani qalbii isaatti waa tokko gadi lallaalaan jiru tadabbura wahii gadi lallaalaan jiru qur'aanni kun waa tokko isa assaraan jiru waa tokko isa fayyadaan jiru qur'aanni nuti qaraanu salaanni nu salaannu kuni ummaticha nu duuba dhaabbatee salaatu sana jijjiiruu qabu sigalee ummatichi sun bicuusiidhaa iimaana ittiin dabalatee galuu qaba malee harar goonee bira dabarfachuun dhaabachuu qaba والله أبجوك أب اتهايان نبغى كان يا ورانا مسألة كفتن بغيون اتهايا ده قرآن ربي ده فولا ورقة سمنة تقيوكا ورقة لما في كفتني كرا أورا ولكا فولات الركعة تقص ركعاتك ولكا فولات ركعاتك ولكا فولات تدبرا قرأوت برواج اتهايا ده يا إمام منكي توك إني لما فا دعائي ويتكرأمو ويتكرأتمو تضرع قدي أفك أبني ربي ففتك إساني ربي اتئهاتني اتين كرأتن لكن دعائين كينيا دعائي هدو ميسو دقيقة هدو ميسو توهين قبو ربي إنهن داهو هايقو بقى كان اتيادون برباكي سالا قالي في قريني هنوبتني وانت سنة هجتارا قريني مو هجتيك إدر كمارا دركما ونقول متوكو هنجرو قرآن ربي والأبورة ati salaachisuu san dhiisuutu irra bareedaa
meeqa imaamman meeqa harama makkaa kanarraa sababa qur'aana rabbiitiin ajajni isaaniitii fi ajajni achii gadi kennamuu fi ajajni qur'aanaa wallabuudhaa fi meeqatu harama gadhiisan fakkeenya isinii kaasa Su'ud Shuraym hafidahullah riyaaditti galee salaachisu jira masjida caadii noormaalii dhum laakiin haramarraa bahe maaliif jennaani sababa waliin galiniif laakiin inni akka qur'aanaaf hadiisni jedhutti deemuu barbaada laakiin akka mootummaa biyya kana hin beektanii akkas inshaallah qaamsa gabaabduu kana naaf hodhaa yoon loon gores ifama assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh